Ja ću pokušati zaključno. Sama činjenica da danas nema hrvatske televizije dovoljno govori da je naša konferencija za medije danas opravdana. Znači, koja je uloga javnih medija? Uloga javnih medija je da profesionalno, objektivno, nepristrano i pošteno izvještavaju hrvatsku javnost. Znači, mi samo tražimo da imaju takav tretman prema hrvatskim suverenistima. Sama činjenica da ih nema dovoljno govori. Znači, oni se financiraju novcem poreznih obveznika i imaju obvezu i to im je temeljna uloga. Samo ću vas posjetiti na primjere zašto smo sazvali današnju tiskovnu. Znači, tražimo da naš tretman bude pošten i profesionalan prema pravilima struke. 21. ovoga mjeseca imali smo tiskovnu konferenciju u Hrvatskom saboru kad su nam se pridružila hrvatskim suverenistima Hrvatska stranka prava Ante Starčević. Snimano je, ali u dnevnim informativnim emisijama javnog servisa ta vijest uopće nije objavljena, odnosno nije javnost izvještena o tome. Istog toga dana Hrvatska televizija objavljuje ankete vezano za izbore predstojeće za Europski parlament i opet dolazi do jedne neprofesionalnosti. Naime, vezano za ispitivanje rejtinga, kažu koalicija Hrast, Hrvatska konzervativna stranka, što je znači netočno i ne znam zbog čega su to napravili, jer sama činjenica da se mi nazivamo hrvatski suverenisti, znači tražimo samo jednak tretman kao što ima recimo Amsterdamska koalicija, gdje su nju nazvali da je Amsterdamska koalicija, a ne koalicija Glasa, IDS-a, recimo HSS-a. Mi imamo jednaki početni start kao recimo Amsterdamska koalicija, imamo europarlamentarku našu koja je najbolja i s druge strane imamo i parlamentarni status. I sad idemo dalje što se dogodilo. Ne da je Hrvatska televizija prenosi vijesti objektivno, profesionalno, nego se onda bavi oblikovanjem javnog mišljenja kad, iako se prvi put i krivo je i netočno navedeno da je to koalicija dvije stranke, Hrasta i Hrvatske konzervativne stranke, kaže se oni su samo na 2,8 i onda kaže nemaju šanse proći. A u drugim prigodama ta ista televizija i drugi mediji su recimo kad se pojavila Dalija Orešković primjerice, kad imala 2,8%, rekli su već je na 2,8%. Prema tome, to je samo dokaz neprofesionalnosti. Znači, isto ovo se odnosi i na sve one koji imaju javne koncesije, a to je i N1 televizija, to je RTL televizija, to je i Nova televizija. Njihova je uloga da isto nepristrano, profesionalno, objektivno i pošteno izvještavaju. Znači, samo to tražimo, ništa drugo, a dokaz da njih, gdje fino i kulturno kažemo što im je uloga i zadaća, danas nema, je dokaz da smo mi u pravu. Hvala vam lijepo.